Selamat lemai semua. Tu mi panduk kita. Baka mi kita Sarawak din mi baka mi sanggul. Mi timbang kenya saya. Nah siap di tok bisik jual bakanya. Nyawa kita tok terbak makan tai. Bak menua diri siging niga. Ega asai ke sebaka. Ya manduk mi kalau mai tok. Bisik ke segala atau kemipis mayu jenis yang murah mi tu sebungkus RM4 lebih ya. Mi kering kasar bisik madah ke segalanya mi siput tu mi kering tu ya nyamai mi tu aku tu beli aku belama 4 kami nyane ya. Baka tahu aku tu manduk mi tu. Udah aku ngirau bawa yang tadi umak yang ngus. Kalau tanya aku ai, engko rek ai buku nanjah kami tu kia nepok kami tu. Kia mai mi tu ai. Nya kena ku ngulai ni te kebisik bab percaya. Ni kena dempak. Saya ke Facebook meli kemiatnya lagi rugi meli bungkus saya sekali tu rugi nal nya tu lama dah Facebook tu alu nak biar tu biar ya makai mi kita malam tu ai makai mi sanggul ko kita di tok mi kering. Okey selamat malam.